some violent content. Parental discretion is advised. Oh yeah. Raise the system, bass is hitting. Oh yeah. Oh my gosh, it's Calvin Drake's production. Bagote nwa. Oh yeah. Bagote nwa. Oh yeah. Bagote nwa. Bagote. Sige bagote. Iseju chanwa, ibo wa chanwa, echowe biga mana ya. Iseju chanwa, ibo chanwa, echowe biga mana ya. Bagote nwa. Oh yeah. Bagote nwa. Oh yeah. Na like this man no. Duka. Na me ko ofie o. Olokwa. Na this man actually na ne go nkuru mmiri Duka. Ti adiro. Ma agwala olo. We. Oh yeah. Nekukwo okwu guy. Wolite onu guy. I know no bojo go bia no lonu. Olosho nwene mama kwa maka manga sakwa nka ni nwane kansa nke enu ama m ne gbawalu mobi maka manga ebelo gakwa nwa ka mbekwa ego ajonge gwam ife melu mama woto ji bana bottle habia mo bang hangocha ngwode lekwo nwane lekwa the bottle I'm the money city we guy from Coast City talking walking like a watch it yellow man I here to tell me what in it from me cause I don't want people talk about me cause I doing what I'm doing na like this man no Olokwa. na me ko ofie o Ma gwala olo. na this man actually na ne go nkuru mmiri Duka Ti adiro. ma agwala olo we bagote nwa oh yeah bagote nwa oh yeah bagote sige bagote iseju chanwa ibo wa chanwa echowe biga mana ya iseju chanwa ibo chanwa echowe biga mana ya bagote nwa oh yeah bagote nwa oh yeah na Duka ma gwala olo na guy no to kwala village na ma gwala olo na njikwa ndi we ugina na mo atwa ibayan Lagos echi o Duka ha na ogondro under bridge mo around say Duka Production. bagote nwa oh yeah bagote nwa oh yeah bagote nwa sige